Abusia mama wo akwaba enfambra kasafidie so. Samo bekaya last bi me share mo bo. Se eye story na efa mama bia ne kunu ayera ehun. Ye ka ho nsema ye bobo hu. Etwetwe nkoma no. Sa story me share mo bo yankansi. Me share mo bo se me de ntoaso ebesanso abremu. Na nei mama ya bepie mu ha sei. Okunu ne nso abusuafo nso abeka yensa ewo fidiem ha se ya omumienu no bia de nanum nsemu etu dwane ye ya papa yi ayeraye ene ho nsem a abanyina no obia ede ne de etu edwa abusuaka me ho ne yenkonkotie omumienu ne nyina nanum nsem amude tu dwane ye ba ebeka ensem kakra bi ede afa ho yenko ne yenkonkohwe video no embrasisia na pom to say bia ye kama okay yo eja kwesi boatin madam mpacho na ho to say nyame da mo no mpae do yo eti wo do mu ne ho mpacho abusu abehwe bie na wa wo ba wo behu chese enye dom ketu asem we kwa nya omu nyina na ede omo ba no dodo na wo fom ya chese wo mu no omo enya da bre ha eti eja kwesi boatin ene na busua aha okay enti eja kwesi boatin wa na ma ensi uso why introduction no chire obi a ne ne dibre e wa busua nim na fe memra ma mekwa ho ma mekwa nkwa na bae pacho me baba ko ne bae dabi dano ye ka sako wa chibra ye ka sako bobusua ni amane ko fa onti apo madam onu ko ani busua ni meba eja meba e ma me so yare o ma me so nti apo woni nua bia wo ho pacho me ma me oyi me ba ko oni bisiase okay na ma wade no hwan ne gina mo gye me wo fa ba ko onu and work free me ba ko no ha no so onti apo okay enye hwe wan fo bi ama wo busuafo why aha eja mpacho afa chire mu yonko pacho oh that na say ha hu kra mami wo ye o ti e fe no mami eja mike no ya behwe ma no ma me hwe na me se so be man we no bia dada kasa wo de kasa wo be ba pacho mami we ni nua ba no no unua ba what they say ye fe na joyanta okay mami we so ono so ye ni nua ba we de ba panyini pa o ye nyina wo na ye panyini okay ye no se fe no Grace okay mami ya ampon yo na mami we so ono so ye fe na kosi giwa okay ni nua ba no yo mama akua woni mami ye wote hey pacho me ni no wo de no mi kunu nua ba okunu nua ba no woni ne pa ni mu yo ma me panyini ma me ya ampon so ni no ni mu no ono so ye hwan ono so mi kunu nua okay na ma me o tie kire wo so ye ono so mi kunu nua mo ye ejama okay jama o mi no ye jama wo no mfiri ma me ba ko ba ko okay mi kunu ye enuafo pa okay na no wo ba ye no ewom ye tie wo de nanso e bi ana nkomo no wo ebesesa ne enti boye nkomo de na donam e fa cho ewie de boko e ba ha edwada no na mo je me feso e ba e ma ampa mo me ba e be ka se mi kunu ayra kasa ne ye mo so mi kunu ne wo adukrum e bia ne yete ne yete kura se fe ho adukrum ko dadem okay ho ne yete na yete wo no mi kunu na onyare ye twa nsuo na nkwala na ko school e no ka chem se de nsuo ne bu ho itimi yiri nkwala ne ntimi ntwa ntimi fa nkwala ne mlafi na onyare mi kunu na onyare ka mi nya ne ho ma na mde nkwala ne ba bisiase te wo mo a me ko ho ono so ba ne ho den onyare e ma kwan a ne me mani nyina akọ ekodi akwama ne ya ba enti a che no be yare the first time we dikai rai e wo adukrom ho yare no che mu kakra yare ben me pa chaw me ne ko hospital yan kan che me se me kru nya stroke na no anchia no ba bia anya hwe but na odwonso a ohu okay oni refi ne ho no waje go ne ho ai na onya stroke me doctor bia kan che me se ejabo achi onya stroke okay bia kan sa anchia enti e ba sa no me ne enkwala ne ba besiase na me ka se ye ko kosra no ono so ba onyare doctor anka se wonya stroke doctor to yade ni din sei obi a ono a wo ho a ne refi ne ho no adwo nso agu ne ho no doctor ka se dey scan but me nim ade ntima hu ade kura doctor ne kan ye
say fansa wako hospital oh hoye maybe ahododo na wako doctor just so dem ya mente na wa ma wako ye scan doctor ntu di so okunu say when you prostate we say visa okay sa no kai scan da hodo de me ko hospital na o ma me koye enti a train na menya ankra say o adukuru okọ afia ho na obesne kwa adukuru okọ afum wa ama akoyera wa afum tade chen na afia frame me afia no ye hwan mi kunu ba no nyaako ehwe ni nyaako ni ba peniro no okay na o frame say man dada kwa afum wa ama kasa na yem so na crash na anadwo be 10 na o frame phone so ka tell me tade chen ya me rush say ka me ekọ ho no ka say wasoma me ba penny so won ho to wasoma say yenkofa no emra ntimanya anko adukuru no na mimi se we ansa na wato aso ya na mempese obeka kwa akiri de bebam bia na mabisa na afie kwa yanim ebra wode ne ko ya doctor ka se wanya prostrate no sabre no na we na otikumase na na ni na we kwa ni na obisiase fa hospital na wode ne ko ne ko just government okay inti wode ne ko ya ka prostrate de na fe beka adwene no ma wo se de wo kan na da no nkoma wode boy ne se na dwene mu ka no kakra na onu di nkoma nkomo no ye di kama edu ba bia na nkomo no aye style okay sana na ye no uja ne ho wo bisiase bari amo ne sabronum adukuru dada mo na yete okay uja ne ho ba ye no edi say ansa na wonya prostrate no efa ochewo ndiko fa ne ba ye na ansa ndiko hospital ansa na me hu se wonya problem okay okay me so was a problem no okay but me go hospital na e ko try scan na doctor report to say na aye no okay to an come on so enti me pa chow e ba say o ho na ka say me ba na akofa na ba na me nya anko ekura ho ankofa e ke say owo ne ba na ho enti me ko achemade timi ko ho na me ba nam de ne ba besiase nti besiase ara na wote to me be re ja phone no ma me na do no ma besiase na me de ko hospital me kwa nam de na ba ye kwa fa dropping am de ne ko nam de na ba enti ye be di Christmas no e be di Christmas na me ba be ma pani ona to me maso miru o ye se mama pesa be dukuru na me se dukuru de o kwa ebe no se pesa me se na blebo efe na je otikuku no ka se nkola ne mla no me bo omra me bo na dwuma enti me de okoye na be man de o menchen no wanko adukuru mo bi enti me ko ajuso market da na Thursday 5 December me ko ajuso market me ba na me man no katem se ma if school buy da ni fi na da ni fi ada na me ko ye no mo frɛ me kan chem se buy da ni ho kan ka me ba because di pa ba me nyine da twaduane adidi betika meba enso manka o mama tena ho ata we nam de baaye obedru fie time ben me do fie around 6:30 anyumre 6:30 o manu suppose school time ben no bon se papa ni fie o bedru fie me se 2:30 to 3 mo bedru fie na papa ni okay enti me kwa me bu fuli pa enti me baba ko na o ho na me ba na se di bo esi ho ajabo achi o no star ye wachi de na me ne wo ha ya ko edi nkomo na tambe na opie ya obi ehunu si ehunu no na se ko ya announcement enti edi 3 days na ko ya police report na dana na ko police report no eda no a wo ba ye na be ma ni fie no anadwo no mo ko ya announcement dana e wo hin e ko ya na juso fa juso besiase fine wo ka juso besiase a won kire me but information bi wo ho na ko ye information dey the same information dey akutu information enti e hon anadwo no a wo ba ye no e na wo bo hwi ko akutu ho e na wo ko ba amane abe na sa anadwo no a wan fra busuan yi mu fuo bi se me ba ye no me kunu ni fie aya yam hihye kwa amaze me dia akogya information center ende man fra obia adentia pacho obia na mbe ne ho inu obia contractor me de be friend unu obia de na me ne obia telephone number me de be friend say na asi obia na mbe ne ho friend say wo ba panyini nyaako so number ne ho nyaako number ho na nyaako no ma friend no ayi no
anadwo na no pa no na me frɛ me ɔne me baabi na tie na me frɛ no bisa ne sɛ sister papa ba na ɔse daabi na me sɛ ne yɛnhu no na me ka te phone nya akokora me na ankasa Oni na akona ankasa woni wo ba na wo ho no me kasa na no adi sɛ de to so sɛ adekye ya na me frɛ ho mo okay enti me ba no kora gina so sɛ me papa ya me ma frɛ no me ma akɔ frɛ ketwa no ti sɛ de kora me ba no on fa phone frɛ me da on frɛ me da nti eno ya ade akyi biem na wo yɛ den ade akyi 3 days na me call you police station I'm call reported. Me call report you na me fa so call papa yi ni nua bi wɔ north on dem na ye fine na me call ko ka kyerɛ say na asi o da bo achi me hu no but me kuma no yare kakra le baba de na onyare ona me kɔto no a ebisa me ne ebisa wa mane a me bɔ mama ne ka kyerɛ say na asi na no bisa ntama kɔbɔ ofa ko o ka mane na me se da bi kɔbɔ na mane ti ibeduru ye na me kuma yi oni ni nua yi e baaye say o ma pese bravo ache won ha no pese o mo behwe no am se bravo ache ye hu no nti saa bre ni nyina no na abusua ni nim se bra no ukunu bu ache wo nchen na abusua ni bia o mo nim so o me nchen o mo nim saa ai o mo nim se da bu ache wo me nchen mi kunu pani kro ba besia ase me ne yere eben ho o ba ho na me kɔto no ho na obisa am se tata me kunu di kan yira na obisa am se bu ache ye hu no I'm saying patch on high, watch a cram the number be seen as ha or me ha. 2 minutes said that watching all me ho. Okay. Yeah, munim. Nti first day no anadwo no confirmation ko bo amane no 2 days na edam finfini no ansa na ebedu 3 days ama wakọ north akobo wakuma no ne ba bi amane no sa nam yenu na hyentem na wo ye de e fa cho no mi bisa me nam bisa se bi obi ehu no me describe na tare se no se bi obi twem because ne nante enye papa sa okutapo mante ne nante no enye nante obetimi di akwa akiri tira me bisa sa bisa iko menhie bi to aso ko nyina de ko ho okay okay bra wani me eye den na ukunu na enra se wutie opanyini nkomo boye o se bi dwane kora me dwane mi eja mi kunu ho ne nyina mete aha kire mu fa ho ne enkwai me pese obo wa ma ne nyina awie ansa nyeme na me pese metoto wa no enti pese wa onu ankomo no a wutie ye no gina no so na yi wonsam wa no na fe ye nkom ho o se me ne mi kunu te me dwane ja mi kunu be ma oba fia be ye me ho ade de ntina me ne te me dwane ja na kofan papa na kura busan se dabbe no di hu agabo ache no hu agabo ache ni madi sen ansa papa na be yira e unua no no beto ne be hia bi on be kontokwa e de hu ntokwa na omukon o so o di o de sen omukoko iska enno o ka se obeto makura ho ma mi dwane fre kura ho me ma no dwane amomo ani o di kosua se ne boto me bo mi kunu dua na ba bo ndue me ntra ofio na meto na me dwane ma wuni enti no ba o meto mfie ho because one in the crown no bi da bi on be hie bia o mokon da bi on be hie jabo achi bi o mti papa no kra ba menkyere wo besia ate no obi frem bisam se tutu ukuni o abusuafo ena ne ba obi anti ha mehwe ne da so abusuafo me ne ba obi ama ko pesa o yira ya sister ni ni ba timi ka se me ni kuno te na me akurase na me te besia ate ko tena akurase light ni ho esu tum esu me ko tena ho ne wo nan me nyane na sabia ya ko amakoko na ba no me nyane akofan na ye den na mu wo nan na fe nan watena wa ma ho na nkoda ne ko school ye den na fe di adwene ne be sa ma wa o de sen ankura ne twa nsuo ne ko school o se mfie bebrebe nya na o mu twa ko school no te ye den na fa dwen fa na o mra na o mu nyina ya tache basa no madi suanso na enkoyi enti wonu mu sabronu mu wo mu madi suan enkoyi eji se wo mu nyina free sabronu mu ba ewa edukrom fo nyina no enti mebo edukrom akrase fo nyina se wo mu nyina ama ba krom be kosuku ansa na wo manwade esa na pese o kire me ma cho sa na me me kunu tina so ka fa nkra ne mra be siase no mo me school enti me de on bae no e o mu ana makọ ebi o won makọ be ma no enti fo wa na enu aduane ma no na be ma kwa na o da bi ne wo fa ase bi ofie o ne fe ne kwan du bi kunu wo fa ase na ye wo hwesuni so ofie ho okay hwesuni so ho nti na ma me kra me bae o kunu yira ya chi o ko 3 days na akọ joso e ko ye police report yes sir o ko je police report e we de o ko je no we
Shiraya fan. We a photocopy. We a photocopy. Okay, abusuya Hana J Emma NCR mama na yen display we so nhwe eno abusuya ne de no ye display ye enti ekwa free de no asam no systematically ye breaking it down kakra ye bebre ya mpacho ye nti ase enti munya botere na ye nkɔ ne kakra ye wie ya mekɔ ekuma ya ma me yi na dance ye no so na ye hwe sampa wo bona mane ana wa mo na mane extract here wa data was so no mpacho 10th December 2024 no 11:30 sada no a o se be ma na yira da ben o yira 5th December na 5th to 10th they say 5 days so nya 3 days okay a clear free age 52 of house number dodo Besiase near Joso on telephone number dodo called at the unit and reported that on 8th on 8th December 2024 about 6 p.m. she returned home from the market and met the absence of her 70-year-old husband, victim Peter Boache. Victim is about 5.4 feet tall, dark in complexion and speaks only Twi language. Victim was last seen wearing a blue t-shirt with a black knicker. That all efforts made to trace victims' whereabouts has since proved fatal. Okay, extract blah 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 blah. Enti wo ko ho 10th. Ba wo the date na wo de ira ye ne ma wo 8th. Enti ya de na wo san ka 5th, so 5th no ya yi. Date ni was 8. Pacho you. Oh yeah, 5th na bi ono no antro ni. Oh yeah, mistake. Oh yeah, 2 days ni to aba. Ofifie ni 2 days. Because any MCA meaning say bi am betimi project ya ma ye nyina ya hwe say de me kan wo paper isu sa na ti a the one no you say you called at the unit and reported that on the 8th 12/2024 about 6 p.m. and now yira and now wo ko on the 10th and say unko bomun so yira 5th and now ko police 5th no fifie Thursday. Okay. And you 2 about Memenda. Memenda 2 days. Okay. Ebi say na wo call sabronuma dukro makura ho se wo kope koko no ho asem aka. Mi kun ira ya bro bosome. Me kwa me ma dwen se me ko. Then see e. Enkwala no ka so mo ko di Christmas December no 24th no. Ti mo honda ba ko frame say. Hwasuni na te koko agu ase. Koko na sei. Aye ana me kram ka se ade krache no oni ho na koko na yesa na o se yakoka kire ohini bi nso ho de fu ni hye ne nsa yakọ bona na ntwi kura amane na ntwi so o meka ahwe edi etwa se me rush ko ti ko na me kokwe koko egu ho eche ha ni nyina se ya yetse de bidie na se de wo ho no me ne nkwala ne fa soso ne yete koko no egu ase ti yete koko no ye boy ukuru ti ase wo na na ukwati koko no na hwesuni na na ete ketua ne de me ne me man ne na ete afu na ye mini ketua de me na mete ono ane de ne wo hwesuni nsem. Okay, manu ti ase no wo na na ate koko fu na krache na na ete na me nko abusua na officer wakasa che afu na ye mini nti ba ko de me ne me man ne na ete ne na ba ko so wo hwesuni nsem. Okay, ma me fo yo mutie hwan na wo frɛ no bo na mane sɛ wo kunu no ayira emu de ehin na frɛ no enye oni ha de me ko ho no ni me ko ho onu ni ha bi o yare wo ka sɛ wo frɛ wo bi o sɛ me frɛ wo bi ai wo sie di na nsa no ha me ko ho me se me ko ho le sister yi na omo ba ho saa da na me hwiri no fo ba ye omo ba me ho sɛ omo behwɛ agabo achi wo so bo wa kuma bi amane me se me ko ho Kabi, even the Oka so friend. Anna, and the one thing ye, Miss Mcall. Okay, Eda Memo Crabber. I didn't come a passy and some Makwaja when it's a data. A well Bushian police extract no. Any data a what could I mean one no Batman one in Semono. Difference will maintain. Yeah, let me say, a Bushian dear no.
Womo Echo police station ho 2nd January 2024 pachonya sa na momo ko bom mama ne enti free 10th December no na obey ko police station wo adi besi 2nd January no brebe na momo te se mu na yera pacho bra ya ti se ni na yera no ye 7 December na me sister no mu ko okay enti sra no aja me bo momo die ebi ana 2024 na wo so no eyemfum so Frisa say January 2024 and now ono so no de ene December 2024 de anti bia na posini no wo tro 25 and no be tro 24 e ba so kwa emuwa from 10th December to 2nd January de e ye de na cher pisansa mo so kwa mo ko post station pacho tama onu be kan ye no na me yesa sabia me kokura ho Frisa kura ho na no wo bia no ko na ahona kwa kohe itimiko ye no miko stressing class for no ma ye ko he yire hu nyina se bia na wo ho a nti e ko ye no so na woni ho na ni busa ya no ni ho nti na ma sa tam no be to ntemo asana me ko ye ko hwehwe no ma ehu no na ma me ko ye police case se ni bra o tibisia se wayera okay wadaro ma ye de na wo ti se woni anu wayera de ma me ti se 7 January no ye to aba no December no 7 December no ye to aba no me sister no ye se wo no mo ko hwe no wonum ko ba no onum be kan kire ne se wonum ko yo na yire ne se boachi ohu no anu na ma meti ye okay ba no mu de wan premier kan kire wan frɛ wan kan kire yo ma memo akwaba na won to say iso adungo ba yo woni asia na mu ya me ya omu ya ho yo wadoma braben ena ma anade akura na ma mukọ ekuma yi ho se mu ko hemu nia no epacho fisa bra mukọ e fa no wayira dada epacho mechiri ba awo no kwakula awo me kula wadi me nko bi into kwakula oba ye me ko ye kula mo ka chem so kwakula no ya se bla bo ache yale na me ira be fa no ko bisi ase na me so me ko ye kupla kakra into December na ye to aba no na me ko mi sister no sister me ko ye bla bo ache no se okwa bisi ase ye nko hwe ne da na ye hwe me nso na minim se ni sisi na me bo complain se ni sisi ye ne ya na me me dia akula me sisi ye me ne de ye seri timi ma hu ni bi enti ye ko me kan na me sister so ne ye nko na si ye ko hwe ka klo ya enti ye ko ye no na me ko to me kuma ye ene ye chen ni di amane na me so ebla o yale yo ba ha no ye me hwe ne da ene se ne de ye me si ye be hwe no ne ye hu se ne ye te ne ye hu kan ye be fa so ene ono so na ma ne bom no kire me se ye pra pie mwa wa ne fi momo ko hoda be ye ko ho Saturday okay ye ko ho 7th December 7th Saturday ne ko ye ene o se opi onu ko edwa ba ye no oba ye na oni fi na bo pie na me se ene na ne se ene me se na opie se ene bi okokura ene o se sister na anti akura anwe ne na me se sa na la ya lesa simbi mi na me se na wa ya lesa ene o se ya wono kura na tinketinkete na me se na ada na ko hospital ene bibi betwa mu ene me sister ene wo pi oba so oba ene gate wo pi aya atu na me kan sa akire okay enti etre na wona ene ekra ne se ene ye ko ene firi wonti firi wono ena me sister ko bo me bra mane ena mso me firi me sister ono wo onwe me firi ne bo na mane ye se ke yakọ bla bo achi ne yeso afiri fie enti no won hwe se bia onwe wo hu na enti me bra ye no ena firi me papa dan for pa ono wo fama ena me firi no se papa ena ke me ko hwe bo ba bo achi na yakọ ye no yeso afiri fie enti me pa acha ka kire fama for station was say say nanti akura ahwe ne de into duru fama wa taxi station wa wo mo nchene ntena wo na mo ma na nko okay na frame na me fam
and also you mate. No, see, I was sit up and I'm so, or Sinra, Thursday, no, and free fee. And I'm a cancer, papa. Into one bear, number one friend may say, Sissy, Nance papa, was was only a bear money free feed up. Nam so, the wife and his Thursday was a David. Ma'am, what if you were 2 weeks in it? 2 weeks. Now, me will catch them, no. Means so clap my book, must say. Mamma told my prefer could out. What's it? You'll be catching or say. Or no cancer were free 3 days, no. Yeah, 7 no. Why you about 2 weeks? 2 weeks, mammy. Let me try. What am I catching on income? I'm Nenette. Let me try Panono. So on tenants now, and mamma, on country station one. And what don't so fair for boys, and will be catching and say, there be another panel for the maybe some say, see, what's only a bear man? I there be you. Now, my friend, that I could say, a bear 2 weeks, you got 3 weeks in it. Over 2 kg. Besides, okay, or so a cockra, and so maybe be in Kurano. But Trata the nation, maybe be in Kurano. Nah, Mamma Trata the nation, but so they be. Now we try tickets. A man, a catch a dog and say, would do that unsinable, a crash, so, a man. And I'm saying, there be your papa, and what's in her. Now, Mrs. My fancy me come to you, Papa Mate, and what a vegetarian, mammy. Now, I will tell money and one friend will come. Oh, friend, come by sister. You, friend, as I'm a home, and I'm a friend of Kuman. And I'm say, sister, Middle, the clown, I'm a drum, friends, middle. My friend, yeah, Papa. What say, Brown say, which I take the money 2 weeks in it, and was now let Latano see us. Nanny Paruviano, was what they call Crano. Eh, papa, and I'm saying I didn't know. No, it's not a Libyan nation. She Nika nation. Nika, until what you to say, was your friend will catch or say, Brata say, 2 weeks ago. I'm catching and say, well, free 2 weeks. Yes, media near Mecca, in Tocodum. Minia, woman catch them. Nam sister, and it's anyway I had and I won't country will be a. Said the Alena serious. I was a worker. Not a hospital, cry. Ya 3 and wooden alcohol. Nam say, how do you mumpa you? And you one of my friend. Sister Watson and car. You one of my friend to be. Nam sister, it did bear 2 weeks. Nam friend sister. I come out, Mr. Wu. And you went from Cobbley station. That's how the NHL was sister. Media call. I'm on my announcement. Now, my son, I could be our moving. Now, I call you, no more say. Will be friend, say, what a drama of Namquamo, a quadrama. Okay, sir, and I'm a sister, or catch them, and I'm a sister, only the drama, dear, no one in Tamukura, the minimum clofo, and I'm a starter semi free. Into one a blabber could frame his auntie, and I'm so blah, and was who ran away on what to say. To me, children was say, coming on a picture. I'm coming to the announcement. Naming on a picture. Nah, will be me who be. So, what's there be? What I become, me is what I become. Into when I'm so new, what did I be more here? Oh, what did you know? Then I'm saying, you will picture to them. And I'm feeling me come and say, me patch over blabber, but see, I'm so send the mammy. Now, I didn't very no, me, and Pammy come and send them so. Who is one who will be drama into me per se, me, and was send the mammy. And one of send them my home into Mohano. Then in the Pagans bra, could the Papuan chambers and a mammy. So free, you know. I'm a plan with Mikasa, and also to one a plan of frame me. And also, wouldn't this my man's would you go so I intino. Mene carpenter ni nyina yeguso wiwe no eno wase me bisa no eni pa no enye wono okay na wo so free ebra okay mama meba mami o say woni ukuna busuafo nye fine wo mo wa hai hwan na ono nye fine wo e ma cho papa na nam ne nye fine papa na me ne nkasa nti omo wa de woni mo bia ni mba bi obia wo pa cho me mba bi obia tie sa ama pa cho mutim kasa meba aja meba se na woni mba bi obia wo dia
Mebisa usa na momben na wu kunu ira e wutu wo se wo kompa ba wodo wo di confirmation centers enna papa ka ne de ya se wo kra bi kra gifri botom anko wo bewe no na chese maami nsusu kra so hwehwe ono nso ne de wo nchen nyesa so ofre me na onya asa contact ade no no na wo kunu ira no no won kran ti kuma se ni baby ote enkran no ote tada no ba ho no na onya telephone number na oni me number da no ba ko so be hwe ne bra na me de me number ma okay nti abusua ni mu wa mo na wo mo number wo me frau me me nya wo fredo me frau me aso mo mo papa na ne number kra ko gifi kokoro kra che wo obi a number ne me ho esa wo be ma na wa no wo ne be ma na busuafo nyina anka wo na me ne number me kru no gbe no be ya ade bi wa kra ho nti senze ne de so na me nim no dada kwata me ko hu ni nua be ma na ware no aja mama wo de mo anu nsi na me nti me frau nti ono ke kan asa na o yes o wasa de ko radio station ye be frɛ na mso ke ne ye nhwɛ ni mu nti o mu an ma frɛ no so wo hunu na ma frɛ me bra yin so sabra na se ye ye dai me kuma an so de ko radio station o se ye twama so dwama ma hwɛ mi hu no ɛna mama fama so mama popo wusu ha hwɛ mi hu no ɛna me bra ne so me kura o eko ni hwe no na se di nyina mama bra wonim di nyina mu no saa modin bodi na boy aye wiye ndako mo ha na me bra yi frɛ me sɛ me kuma en afa na me kuma no me frɛ na omfa me frɛ me kuma na e de bia me de number foforo frɛ no nso mo tu na de frɛ no ofa yo te me no ankasa ada na we kuma no sister mi ntantro phone no da be na ofre ma mi ntantro ne bia na da be bi na me ba kwa na wa fra me fra oba me tu ni aso a wo ho anu yie ada na we kuma frɛ wa na wo me frɛ sa na mi nya no enti da kro na me break me break ka kyerɛ me sɛ ye kuma ne de ye kɔ asotwe committee ni assembly me ye ni nam se da be mugusu hwehwehwehwe no na di be say me fa se na di be 3 months okay be ma ne yira ye no so me yen se echi na mo te se asama ye okay na me so ke ni Sunday me nkwa so na wo cheke Sunday me nkwa so le me o cheke say ma me ba wo kan yen 6 months na me de mo ko ho nya 3 months me mu na me de mo ko nya 3 months una wo ka na me ko ye enti Sunday ni ye ko tena so na me kuma yi bo charge sa ni kunu koko ye je fili ni nsam ye yi na me se asam na ye masam foforo afa ye nyina ye ta ne ade afa we ya we si we wono na ekon be ma we ya we si we nam si se ka me ka tu di matembe me ka se se pa o si we e ko wo nyina asam ni ma ne fe ne obeka ni mi ntantro asam na ekon no kure na no se pa sa ya no sa na ka ya e ma mi bi sa o sister wosi nye wosi se papa yi na ka se papa o si se papa o we se na ka no ni ntantro sister nya ntam ka papa o si we sister let's make us say papa okay bible na yekula ko say papa o ti hoyi ko se re papa o ti hoyi di ataye ma o ten ko se re na media ma o ten media ko ta me media ko ta so no mo ka se koko no ma me say ya kwaji ni kumisika ya ji koko ana me so enya sa na ti bo ache no koko no me bra na nya ne dia koko no kwa ya ko ho kakra ene ya dwene ho anwuri se ye nyina ye di pa ene ya be ma ne ya mani firi wa e di adwuma no wo ko he enti no o ti di amfu obi ya mama me ba me pa chotwe eja okay nana bra unu ya be ma no yira ye no koko no ho nsem no e ko sen e ye den no ba yi e sha se nya mo ho na se po koko no mpacho de ngamin ka me de nsi na wo no to e de bre ni nti kama into no na min kan si into no ye no wo se afa wo mo se ne koko no ye mfama no na won te yelo ma no e na me se ye ne sa enye yi ye ntimi fa koko no e ma no enti wo ma no e ye ma wo no so ye yere enyo no na akote ade abre yi bi enti ne ya tia ye ma no e ye ma wo no so ye yere ye de wo ma chafa e be ma wo na tampa to abaduafo no sa na wo ka kire wo mo abaduafo ne se wo ka sa wo sa na ka kire wo ye na mo ka sa na me ba me nkoye krata ba wo ko ye no wo ka se ko ye me frɛ wo me de la foforo ne frɛ wo kai me frɛ wo na me ka kire wo se asam na abaduafo ne ka ye
media makacha bedwafo no se mempeme se wo be kwakoti koko amayibi me ka kire o ba so koko no ha na dua me ba me ka kire o ha na dua koko no aha me bo me ka kire o wo de me ka no so ka de e na so oke ni e be kan bia wo ti ase o ka sa wo fun so kire o sa wo fun so ma me wo ka sa na wa ka saa kyerɛ no nti na wo ji tu mu sa asɛm no mpato ye ne ka ne ho ne ho obi anka hwee obi anka hwee nya botre obi ne ho ka bibia nya botre me pese bi bisan nsɛm a ɛho hia bi wa ha bra ba ma no yira aye ne mu no mpacho muti koko ni bia mo ba isika ebi anu ne ma ni bra ba say da bia busu eji koko na femi nsɛm me se me ma na cho jina ho me ba ni na me kura jina ho ma me e woni ho jina ho enye kura ho ya ko wo wo dia yo beka ni no koko no emla bra na ira aye no na me kuma ya kokura ho kokura ko jiska e ma ne de minim ska no do e ma ya de minia panyini minia ba ko wo yale for enough ye do ni sika ma me kuma so on family me sister so on family me sister no into no kuro this can be no on family me sister no this can get 38 million obre na ba ne ba 25 million let's get 38 million no what is kwa me agei so 38 million na ne wo kali koko ne ka ye 38 ana ma ne 25 see ma me ba hwe ebia no se yetere ya ye di dwuma ye ya yadi bibia betu wiem so obi akrafia no pe ya wakonwo no ye ka no kwabia me ba cho mo de munye ko ma me madaroma aganya botre se ade no ba bia da no wanfa nto a efrito eno score de mam na 30 million na mam ni konya 25 million na ayi blal ka cham se o mo to adrubi ye to adrubi tumi kan di mam me se sika no na ye wusika oso fa ko ma mekuma no na ye wudi a aduru na oto di ko spray mekuma na fu so na na o ka cham se menyi ma na meyi ma no na de akam de ko ma ne ba no mitimi fa mekuma na sika enida bra wukunu yira ye busunya bra wusika obi amle misika obi amle wusika da eja ba ma yira ye kunafo yi men kan sa woni ba ma woni tire mo bra ni sika ma bra ni sika so ya maniska mo ma ne sei mi pa cho min chiri mu kakra tamwa e ba sa no meti uhesu ni frame se na mi ya bakura ho abe stop no se o ma na ntie fuo no ana se adenti no ma ntie fuo no mi enu nyina wo na wotie ye de no ne mi bra na de no wo na wotie de enti na wo ma wontie nti mi fa mi wo fa se no mu kan ho ekura ho ampa ye koto sa mne nyina so no mo ya mane se ni kuna yere wo beto me ho no mi beto ho no february mo na beto mo na me kan to se wo bra yera mi waso twina na se hene kire mi fa kokora be kan kire se me da ma nin kire wo na e ho ni free wo ne ento aso you see wo be kan kire ma so twina na se hene na me ko wonwe ma ma so twe me ko wonwe wo ko wonwe na abe mi pa cho yira pese pa no a ekura ho no wo ama so twina mabu ma ne nam ka se mi ye nko ye police case na se ye nko hwehwe ya me free ekura ho pa na se ye hwehwe no ma o yira idea to tu mi enu wo bo be me pa de no wa sa twetwe ase mi pa de no wa me bo mama ne first pa de no wa yira ekura ase ho no wa me bo mama ne ni busawo imano e be ka kire ho na we na me ni se na second one de woni ni ye wonti mi sa ma na chi na me ni so pa first one de wa be bu one de second one de wo so ni ye free na je se me bra na iran woni hu bi ni mu ate ase ne ase no akwa ka so ko so ba ma police wa ba chi na madam e ba sa no amete so okokura ho no ana ni bai ni family sport fast no mi no bi kam ho ne e be kro ampa e bai no na raso ni si wo so ma na titi koko no nti wa no ma no minim wa na cha me pa wa no ma be titi koko no na wadi kan ti bi ebu ase ayet se black se akonye yesi se black bibi sa se okunu wo no na no aneti na fe o se wati ebu ase ayet tum we esai koko ne sai se ni no wati koko no mfrinchi ase ni o ye de man nche last year ne de man no
But some kunu ho na na etie. The echeya no bete. No. Na ye de na ho pani okay. Na wo ho. Na ho ani ho. Na wo kura ho. Wo de aka ye nya ka. Ada me kan ko sisi ka sem so. Titi me ko ye no a no ye no. Ana won mo eye koko. Na me ka kire koko crash ni se. Ya wo ma maami ni ne ma no 31 million. So nti mi na me so na me ba be ya de ni e wo yie bi nti mi kan na e ka se ni se o di ama ne ma no o de 31 na mo 31 na ma asa busuya ma usika na o de patro first kana ma me o de ba hwan patro meti na frɛ yi koko crash na o de ma hwan o se meme de o mu nim me nti first kana 31 koko one bag sika no fama me ma no me de obi o de ma no a sika no ma hwan sinkola o de ma o mo wa fama na de de ma u kan ma tinkola na bi sika ni patro me ba na ma me en ko mo de ko school ma me sika no ma me sika ko mo de ma na ma so mesrɛ o manya ho abotre pa me mpɛsɛ me huhunu wo so mesrɛ o pi ye boa se ye betimi aka bia ma wo na yi ato yi wo ba de di kan wo ma ne nyina ne sɛ wo ma ni nti na opri kokoo me wa eti se ye di sika ma wo ma de se si wa e no ato se sika na omkwaje ye ne ho sika na de ma nkwala no kokoo ne sika na ni kunu kwaje ye na ho sika na de ma no omo first sika ne fa na omo de omo pɛ ma nkwala no kokoo mi kunu no bedua na mi kunu pɛ no bedua kokoo na ebusua dia na ye kunu dia mi kunu na ye dabi kokoo no sampu na ye yo senyon na ye yo eye ebusua kokoo a woni samanso wo so pasase no ko manso bi ani so mi kunu na kire wa yi mu kakra pasase no men kasa de kokoo no eye mienu ni kunu de wo ho na ebusua de wo ho busa no o pa ko ya frekra crack no kokoo de na o si ja to machine no me ko ye nyina de a ni ma me kama sa busa me ye nyina fuo na hi maami we bi ahi ye bra ba ko de enso ahi ya o se me na me ko hi meba se me na me ko hi no mame aha nye ko aja mame nya botre abusua ko hi no asem ya ma bo ye beka me pa chew misramu ye beka asem we ne beto aso ya pema sibre abusua ya kwakoshe video no aba na we de meka ne se maame na anya ade na asem baabi enye de sanso na abusuafo no nso okunu ne nuanu ne nso baabi no mo so asem nye de na mmehya ase afi okunu na abusuafo ne ho aden na mo aye mu nua bema na se bibi koso no se yade a mo ne ntem eye fan a enka mo be frɛ no abri bia no mo be ye de mo be te ne nka enti ka bibi se esiye no ka mba hu ne ekɔ nanso minim ne ye ya mo eka mo se mo nkɔ na mo nkɔ hwɛ no oyare ye nka anuano mo de anka busua de mo unua be ma yare a enka de na mo te ye na nka ma ye de mo tu ho na mo ha akɔhwɛ no mo twentwɛn so a time amon wan sama kuma tom ye mu pɛ no na mo kokɔ share mo kɔ isa mo kɔ akɔhwɛ mu nua se nka mo ne ntamu ya enka we nyina nka ensi esan se anyonkofa ada mo mienu mu ntam no enye enko yie enti bibi se esi ye no mo ante ne ntam mo te na ye too late ena ma membro oba ne nso so oba wakɔware wa abusua mu enye okunu ne nko na oye de enye be ma ne nko na akɔware ukɔware a woware abusua mu ni nyina enti denti ena oba wakɔware na wo ne ukunu abusuafo entamu nya fine den na ebaaye suban be na akɔda na di kyerɛ wo a enu nti ama omo ene wo enka ama bibi sesi ye wantumi ankwankɔbɔ mamane atwentwɛn so ama omo nso enwo mutu anamo ba fe wansa no mo ba beti sei na asi sei na ato omnua be ma no anyankofa be na eda wo ne omo ntem oba de ukɔware wa abusua ma ofa abusua nipa kra kɔware na abusua se wo abusua o ware abusua mu ni na enti se wo koye gidigidi
o kasa mu o nyama yemu na sa wo ne abusuafo no enya kasa bia asemba wo na abebro e wo mu say yo mo de hye but tribe bi wo hono ma sa wo kware wo mu na sa wo koye ho mini mahomaso umu ade jasa wo ka wa dwenkyiro bia asem toa bibi to mo de hye na abusua ni na be yi o mani amawa de ekwa abefa so tese wo be brankasa o me yi o mani se ne mu nnim wo kra mpoda o mo de hye ne kra no tese o mo fa ne ho kra enti maame no me ya sure se bibi enkoyie e wo onyo mo ntem ono mo nya fa wa kwaka bibi anase oni abusua na nya akasa bia o mo antumi ansiesie eno na ama bibi si esi ye no wantumi ankwa nkobọ abusuafo amane senka woni papa wo kasa papa kra na unim ne didansa na wo kwakọware papa no o ni nua be men inti den na esi ho kwan se bibi si yesi na obetu na mo akwakọka che papa no enka ba wo kun ayira wo kra na nka wo se udi kan nka wo se wo twentwen so hyese wo kun ne mpo beba fisa wayira first one ayira second one ti wo hyese den obesa obeba bibi sa si a wo se wutu na mo na akọkọ hye no wo kọbọ da ruro ka wo se wo twentwen so inti sa sem we ya aba no omumienu nyina abusua no ene oyire no omu nyina asem nye de oya modehye nta wo se abri bia no motene nka ayire soa 2 days 3 days die e wo se motene nka mo hu ne ekoso se ne ho ye se den na ato no e wo se mo frefre mo ho na bia obi hia moa obi ko situation bi mo a mo hu ne ntamai den ebi kra na situation na nipa ne wom na eye owuo ekwan so na mo hu ne ntamai den mo aso ano ntokwa enfaso bia maso awase mo me nyina ye baako ye nyina ye nipa ye nyina ye fi adamase na eba ye nyina ye adamasefo incidenti ene ye ma bibi ketua bi abetete ye ntem ama ntawa abeda ye ntem a e akakofa ensoshe ne amane bebre aba abusua ewiase na yehu ne sa na hokwaw sa woni obi nya asem na se mo ansiesi asem no na obi aye ne ho kokoti obi aye ne ho se me na ma asem o de nti wei menyonko ne mra bepa me chaw dia dako unim ne ebesi unim ne ebeto ebia na obekọ situation bi mu a na nipa na woni ne nkasa no nipa na woni nanya ntawantawa no woni nanya ntokwa no na sa abre no sa nipa no ne ben anko betumi ade a save your life na sa nipa no na obetumi age won kwa ayi we free sa o haw na wo komnim enso esansa woni ne nkasa nti na wayi nani ama na wabu nani aguso na ne beye wayewo abusua mumye yensiese ye ntam asem yemfa wantwi ne mentime ho ase ne ntokwa nketenkete ne yemfa nto nchen ne nyina yenye baako ye nyina yenka ye hommom se busua na beboa ye yakoso akontokwa ye mentime ho ase we ya misei we ya some ha we ya kame we ya timia emoa ye obi ade papa bi behwere no obi behwere ne nkwa abusua mumye nsua ade e wo sa story we mu yemfa mu afutuo yemfa ntu ye hofo na abusua no abusua na oman ma sa ayiwe ya ba beto mo ntam no mo ne oba ne ntam omo ntema se no mo nsiesie asem no na omo nyina anya baako se ne ebe ya ombeka bom ahwehwe papa no ye wogidie se ombehu no na meka mo ho nti wogidie se ye den a mo behu no abusua like video na share na subscribe wafutuo no fato comment section ho no mo fama me na me nsumi hu ni awofa e wo sa story we mu share ma unua
no no sunsua ade emfemfrem se one ne nua enya ntawantawa se na be ya daachi bi no onka se me hu yanka onhwere ne nkwa abranka obi wo hon mo be de obesievi no abusua me de besia se da senenso ye besan so ahia aha emergency Ghana TV mo somfo nana akosia adepa me na meje medwa na mde dwumade eba wa kwan mu abre ni abre bia abusua ye besan so ahia bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.